Dominus vobiscum. Naklonite se na blagoslov. Benedicat vos omnipotens Deus, cuius unicinitus odierna die celurum alta penetravit, et vobis ubies ipse ascendendi aditum reseravit. Conceda sicut Christus post resurrectionem suam visus est discipulis manifestus, ita vobis in judicium veniens appariat pro aeternitate placatus. Et qui eum consideri parte in sua creditis majestate, ipsum usque in finem seculi vobiscum permanere, secundum eus promissionem leti variatis experire. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Nosite svim ljudima radost zajedništva s Kristom. Idite u miru, aleluja, aleluja.